حضرة النبي المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وسلم عليك جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بني مزينة يا قشيري يا خليل يا مسعود ibunya Wafia wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hayya minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كظيمة وأومض البرق في الظلماء من إظامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالآلم نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتئبين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمرون نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولنا عميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتئبين. بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا لذات سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى سائر الأولياء التسعة الذي بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وإلى أرواح سيد الحبيب سيد بن إدريس الحسني وخصوصا إلى أرواح باقي الجايبان كسر باقي عبد باسروني بمهاجر وخصوصا لحضرة المرحوم باقي عبد الله عمر ونياي مزينة وإلى أرواح كاجي كشيري عبد الله وزوجة وكياي حجي خليل عبد الله وكياي حجي مشهود عبد الله وزوجتي وخصوصا إلى أرواح مسكوفة بنت عبد الله مسبالي عبد الله وجميع مشايخنا ومشايخهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وخالاتنا ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا أمور الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi Pak Madhari, Bu Ahmad Hari, Pak Haji Abdul Qadir, Pak Abdul Wahab, Pak Hasani, Pak Aliman, Bu Asti, Bu Sayuti, Pak Khosen, Pak Abdurrahman, Bu Tumina, Pak Hatip, Pak Majajid, Bu Halima, Bu Yana, Pak Sanokin, Bu Zuha, Pak Rasidi, Pak Adi Syafi'i, Pak Abdul Latif, Pak Usmar, Pak Munai, Bu Musnai, Pak Samsudin, Pak Dulayat, Pak Hayat, Bu Hayat, Muhammad Hasib Yusumi, Pak Haji Anwar, Pak Haji Sudia, Pak Haji Ghazali, Pak Haji Masturo, Pak Si, Bu Yamasi, Pak Sukri, Pak Bu Suwanti, Pak Soleuddin, Pak Musri, Bu Asmani, Pak Jazuli, Bu Asia, Pak Matasim, Pak Sulipat, Bu Ali, Abi Jumani, Bu Naria, Pak Bu Amin, Pak Kasri Yusro, Pak Suhana, Bu Hawati,
Pak Manu Bu Satema Muhammad Haris wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Sukro, Bu Sauda Muhammad Wahyu, Pak Sanokin, Bu Munanten, Bu Naya Musliha, Pak Dinot, Pak Ilyas, Pak Hasin, Bu Asinal, Pak Sinal, Pak Sarfi'i, Bu Nu'a, Pak Marjilan, Bu Supiati, Pak La, Bu Tiara, Bu Tihana, Bu Juara, Bu Tawami, Bu Sirintin, Pak Tasim, Pak Tasan, Pak Mursalam, Bu Siti Jamilah, Bu Urifa, Bu Tia Muhammad Hamdan, Pak Abdul Qomar, Pak Satimun, Bu Suhana, Pak Sio, Bu Siami, Muhammad Juari, Pak Sadrai, Pak Sulin, Bu Misnari, Pak Suandi, Robi Aparanggan, Bu Ranggan, Pak Mudasir, Bu Paina, Pak Kusnari, Bu Nayam, Bu Muara, Bu Si, Pak Mu'din, Bu Amira, Bu Subeni, Pak Haji Marna'i, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi Pak Amir Boromoti, Pak Nasiri, Pak Pairan, Muhammad Nasir, Pak Husnan Nyai Sur, Pak Naran, Pak Aki, Bu Siti, Pak Mulian, Bu Surati, Pak Narawi, Bu Satuni, Pak Manu, Pak Mukian, Bu Sumroti, Bu Rohana Misna, Pak Sulani, Bu Sutri, Bu Wab, Pak Hus, Bu Atifah, Bu Hawa, Pak Khomsai, Muhammad Rois, Bu Mestu, Pak Haji Hudori, Bu Isa Hudori, Pak Abdul Kafi, Pak Spantan Kala, Bu Suara Muhammad Huji, Pak Fathul Bari, Bu Suasmi, Pak Sujiid, Muhammad Sairi, Muslimah, Bu Jiid, Pak Muhajim, Pak Sujiin, Pak Warsum, Bu Siti, Pak Ru'yan, Pak Ismail, Bu Sutri, Pak Sulani, Pak Luk, Bu Rupi, Pak Haji Nasihuddin, Pak Yai Samai, Bu Nyai Tema, Bu Riyami, Pak Amar Enji, Bu Nur Asia, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruwahi Pak Supanggi, Boten, Pak Haji Hasim, Umi Kulsum, Bu Sulha, Pak Hasana, Bu Suranti, Bu Sulha, Pak Maksum, Bu Nasira, Pak Hamid, Pak Haji Basuni, Bu Kayat Parus, Pak Senemon, Pak Haji Hasim, Pak Hasim, Khairul Muhammad, Khairul Anwar, Pak Sujai, Pak Sohib, Pak Kusmairi, Robi'ah, Pak Rukai, Bu Kesi, Bu Samna, Muhammad Imran, Pak Hasana, Bu Hasana, Pak Hamid, Siti Rahma, Pak Ati, Bu Ama, Bu Hunaina, Pak Haji Masum, Bu Marjati, Pak Haji Jalil, Bu Surah, Pak Askar, Pak Supana, Bu Maimunah, Pak Doso, Siti Fatimah, Bu Asma, Pak Dai, Pak Nasiron, Pak Rohani, Bu Supa, Pak Tolahat, Pak Satuman, Bu Khotijah, Pak Abdurrahman, Pak Abdurrahim, Pak Sulihi, Bu Joria, Bu Haifah, Pak Suparto, Pak Haji Mansur, Pak Haji Mansur, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususun ila ruwai Pak Haji Asik, Pak Bu Kangen, Muhammad Ja'far, Bi Rifki, Pak Mahaya, Bu Satumi, Pak Madalan, Pak Saman, Bu Sanati Kamil, Pak Rasad, Pak Basun, Bu Purya, Pak Markai, Bu Sukama, Muhammad Fauzi, Bu Surat, Bu Surah, Pak Said, Pak Haji Maksum, Bu Haji Maksum, Pak Kholik, Pak Sungkem, Bu Kuswati, Bu Tika, Pak Haji Miarsah, Pak Tinsar, Bu Untin, Pak Haji Muhibbin, Pak Khomsai, Bu Sai, Bu Satuni, Pak Mutasim, Bu Aminah, Bu Musliha, Pak Madlasim, Pak Hasim, Bu Hamami, Pak Madrasah, Bu Siati, Pak Dumairi, Bu Musta'ani, Pak Zainal Abidin, Pak Munir, Bu Supiati,
Pak Haji Abdul Latif Bonatrio Hasani, Pak Nitam Bunga Temi, Pak Bakir Borukmini, Pak Mukarram, Pak Sirat wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح Pak Haji Mukhtar, Pak Haji Mukhtar, Pak Sukarso, Pak Haji Ismail, Pak Sufyan Syamsuri, Pak Haji Abdul Syukur, Pak Haji Basri, Pak Haji Halimah, Pak Khotib, Bu Julaiha, Pak Amari, Muhammad Sodiq, Muhammad Toha, Muhammad Sohib, Pak Mukani, Bu Suwarni, Bu Sunsani, Pak Tamimah, Pak Abdul Hafid, Pak Muhammad Masduqi, Pak Atim, Pak Sahal, Pak Haji Ridwan, Pak Na'am wa zawjatihi wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح Pak Haji Abdul Rahman, Pak Haji Abdul Rahman, Pak Haji Wafi, Pak Haji Ikram Burahama, Pak Abdul Muhid, Bu Musri Ayyuhunniya, Siti Salama, Pak Haji Abdul Malik, Nyai Mas Kufa, Bu Lali, Bu Haji Salma, Bu Sulihana, Bu Musti'ana, Nyai Wasi'ah, Pak Hasan, Pak Ansor Toha, Haji Hamzah, Bu Nyai Daifah, Pak Haji Mahmud, Bu Haji Mahmuda, Bu Haji Sukarsi, Pak Zainal Abidin, Abdul Hamid, Muhammad Jamal, Ahmad Jauhari, Muhammad Muhdar wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح Pak Mulyan Syariat, Bu Muara, Pak Hasan Yufadillah, Pak Haji Abdul Ghaffar, Bu Uswatun Hasanah, Pak Syafi'i, Bu Sa'idah, Pak Yusuf, Bu Mana, Pak Sirun, Pak Aspali, Bu Rusyana, Bu Misnawati, Pak Saluki, Bu Mardiyah, Nyai Rubaiyah, Bu Husnida, Pak Sahri, Pak Sanawi, Bu Sanawi, Pak Rayyan, Ilmiyah, Muhaimin, Muhammad Ulum, Pak Durakim, Bu Sana, Pak Naim, Pak Yaidul, Bu Yaidul, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح Pak Haji Anwar, Bu Suratmi, Pak Qasim, Pak Dasan, Pak Jumar, Pak Ihsan, Pak Thayyib, Pak Kamal, Bu Sunari, Pak Haji Abdul Karim, Pak Yai Taib, Pak Muhsin, Pak Sarkawi, Pak Marhanta, Pak Sahal, Pak Sujar, Pak Labsir, Muhammad Khairul, Hudayya, Bu Asia, Nur Akban, Pak Ajib, Pak Nabi, Pak Tajuri, Pak Su'am, Bu Su'am, Pak Ahyari, Bu Musri'ah, Pak Salama, Pak Madhalil, Pak Fudhali, Bu Ika, Bu Muirat, Bu Suipa, Pak Ustadz Samuji, Pak Sanatin, Bu Sanatin, Pak Haji Asqalani wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى أرواح Pak Sunoto, Pak Mahlan, Bu Iyem, Pak Basimin, Pak Sarbini, Bu Kasyatun, Pak Asim, Bu Nyailali, Bu Muhayyam, Pak Tajab, Bu Tajab, Pak Saim, Pak Kamil, Bu Hasana, Pak Madrian, Bu Sari, Pak Basri, Muhammad Atim, Pak Ahmad Muzani, Pak Parkan, Bu Musliha, Bu Siasi, Sumini, Bu Aliyah, Bu Asti, Bu Samamun, Pak Ajih, Pak Muhaji, Bu Supatmi, Pak Wafir, Muhammad Nizar, Pak Mastuli, Bu Bunaya, Siti Halimah, Pak Wakirun, Bu Iya, Bu Haja Irsyad, Bu Jamilah, wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي
ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي حسه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نخدم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن والدرج عذبة رات العالم، يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن والدرج أكفة يدي رات العالم، يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران
الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث الباره السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والبائن والطالئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع كمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من أدب مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فاغني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه
ورده من العرش قبل أن يبلد الفرس وقد نال جميع المارب فإذا صرفت تربة طيبة منه بأسرف قال سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حجرة ضم الجمال محمد اللهم صل عليه وصحبه أويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضم الجمال محمد صلوا عليه أويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى الأمر مني يا محمد صلوا عليه وانقضى لم تسمح لي الأيام أنظر الحجرة طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي الجود وأرى باب السلام يا زكي الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا فراس الكون إني عاشق مستهام يا فراس الكون إني عاشق مستهام
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان من أصوه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يعطي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وردا النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حكيما لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. يا حادي الركبان ما توصلت البان أريح لك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان ما توصلت البان أريح لك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان ما توصلت البان أريح لك العيش وبشر الولهان. لهيكم سرنا شوقا وقدرنا لحيكم سرنا شوقا وقدرنا. وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران. يا هادي الركبان ما توصلت البان أريح لك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان ما توصلت البان أريح لك العيش وبشر الولهان. لكم سلام الله يهدي لروح الله. لكم سلام الله يهدي لروح الله. أنسد الأرواح يا هادي الركبان. يا هادي الركبان ما توصلت البان أريح لك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان ما توصلت
وبارك عليه فاهتز الرش ضربا واستبشارا وسداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلت السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استبد بأنطلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يوفد حيث أوتينا أعطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يأسره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إنا
الحسين مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد صلوا عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبخصوصا إلى أرواح من ذكروا في هذه الدفتر وأنت أعلم بأسمائهم غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل
يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa'lam lan warwa sapa sira annal ummata sak temene umat nika maknana wal muradu biha jami'al khalqi. Saya maksud manusia dari awal dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Mon umat ya umat Kanjeng Nabi, tetapi saya karepake bi hadis nika wal muradu biha jami'ul khalqi. Saya karepake sekabehna makhluk dari awal Nabi Adam sampai akhir manusia seodi ning atas dunia. Nah, ketahuilah sesungguhnya seluruh makhluk manusia kama fi riwayatin sebagaimana nika keterangan riwayat dari Imam Ahmad. Lawi jatama'at lamun kumpul sapa si umat kabeh nika apolo dari awal sampai akhir. Maksudnya apolong napa? Ijtama'at ai ittafaqat, sepakat.
Makhluk ni kesepakat. Sekabina makhluk ni kesepakat. Apa sepakat ah? Ala ayan fa'u ingatasi yento paring manfaat sopo si nopo niku kabeh sopo si kabeh sopo si umat ka ing sira maringi manfaat bisyai'in kelawan suwi-wiji. Maksudnya manfaat ay khairai dunya wal akhirah, kebagusan dunia kebagusan akhirat. Seandainya manusia dari awal sampai akhir, baik makhluk bener cuma manusia, makhluk nih baik bangsana jin bangsana manusia, apolong dari awal sampai akhir penciptaan daripada makhluk gila, baik bangsana jin atau bangsana manusia, ijtama'at ay ittafaqat, sepakat dari situ. Rundingan, pokok benyaan manusia nih. Pokok benyaan orang dari awal Nabi Adam sampai orang terakhir, Pak. Tahu berapa je lah tekan yang bito. Indonesia ni ke bayi kenapa? 300 Roma Irama berapa? 300 berapa? Bilon dia. Setia si anan nyelcel. Polong di situ sepakat untuk memberikan manfaat deka sambian, deka kaulaban panjenengan. Baik manfaat dunia atau manfaat akhir, baik kebagusan dunia atau kebagusan akhirat. Dharma dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yanfa'u mongko ora paring manfaat sapa si kabeh, ora paring manfaat ka ing sira. Illa angin bisyai'in kelawan suwi-wiji qad kataba kang wis teman-teman nyatet hu ing syai' sapa Allahu Gusti Allah nyatet laka maring sira. Maka sebadana makhluk baik bangsana manusia bangsana jin kelak tak bakal mampu memberikan manfaat apapun, baik manfaat dunia manfaat akhirat, kebagusan dunia kebagusan akhirat, kecuali sesuatu sebagus gelak atau semanfaat gelak ampun lebih pasteh dari Allah Subhanahu ay athbatahu fil lauhil mahfud, ampun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa sebakal terjadi ben menimpa ke kaulaban panjenengan neka ampun termaktub tercatat ning lauhil mahfud. Ada orang yang sebisa beri manfaat ke kaulaban panjenengan, kecuali manfaat gila ampun la takdir tining Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk, domon daya tok sanyare syarat loh, ya kelero. Sing ngocak dia siapa? Kan kaki sing ngocak dia. Ikhtiar nikah hanya bentuk usaha. Adapun sedaya kebagusan fadl minnah kelebihan nikah dari Gusti Allah. Ikhtiar usaha nikah hanya sekedar usaha. Ya darah mencari kepidahan pangeran, Pak. Hakata dunia di dunia. Beri bagus dari Gusti Allah. Beri coba juga dari Gusti Allah. Darah macam paciledin pangeran, Pak. Sehat Gusti Allah, sakit Gusti Allah. Gimana nikah manusia? Sehat ya manusia, sakit ya manusia, odik ya manusia, mati juga manusia. Hakata dunia kini ke dunia bukan. Sek beng tabung, sek buk terbu, sek akar tokar, kiri lah. Awaluhu hana, wa akhiruhu fana. Awaluhu hana, wa akhiruhu fana. Dunia ni sehari nama larat, akhir itu tadi hancur, Pak. Hancur. Nah. Jadi ada saya beri manfaat. Kecobung Ustaz, kecobung. Merah delima, apa merah delima? Betul, la yanfa'u wa la yadur. Tak beri bisa manfaat juga tak bisa beri madarat. Tapi ini keampun berde ketentuan, tolesan, kepastian dan ketentuan dari Gusti Allah. Lamun kulit sampean ngak ni ketenang. Mereka ngaji nyari ketenangan. Hadir majelis ni ke supaya semakin tenang. Pujar ngaji tambah syahwat. Ngaji apa? Pujar ngaji saya pikir benih saja takut ke pangeran sojon panas urusan dunia.
Ya mungkin isak pengajian riya ngara tak beres. Otamu pacet aten pun saya tak medes lebele punan Pak. Sehingga pun tak tembus saya masuk. Ada sabri manfaat ini kepemantep punan. Kanjeng Nabi sadebu. Sobung sabri manfaat kejaba manfaat gela ampun lek tentu aki tining Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ay athbatahu fil lauhil mahfuz au aradahu wa qaddarahu fil azal. Gusti Allah ampun ngarsaaki bede iradat bede kudrat fil azal sebelum ku sampean lahir ni bede rezekenna judunna patenna celaka bi bejen le bede terus dak remah ya wis tenang bae lakoh sogi apa cak usaha senentuaki Gusti Allah tenang memorin ku di sampeyan mare lah ibarat flash disk kare cocok aki dia tok ajelan lah Pak mengalir alur ceritanya ku di sampeyan tak oneng pangeran lah tahu pun saya kegupo bomon tak daya ya tak lem daya ban ring tak daya dan ring coba ngunu yok ngunu nanging ojo ngunu daya ya daya king cek daya ya alako ya usaha senentuaki Gusti Allah king cek daya tok ban apa jangan pangeran lah awai Pak tak melembung tabun sampean di pelembungan geng ya. Terus hadis nomor 2 wa ini jatama'u lan lamun padha kumpul sapa kabeh makhluk baik jin utawa manusia dari awal sampai ijtama'u padha kumpul kabeh ala ayyadurruka ing yen to paring madharat membahayakan sapa kabeh ka ing sira bi syai'in kelawan suwiji-wiji lam yadurru mongko ora bakal paring bahaya paring madharat sapa kabeh ka ing sira an illa kejaba angin bisyai'in kelawan suwiji-wiji qad kataba kang teman-teman wis nyatet utawa kang wis mesti hu ing syai' sapa Allahu Gusti Allah alaika ing atase sira. Juga sebaliknya tidak ada satupun daripada makhluk Allah yang mampu memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak ada pula orang yang akan mampu memberikan madarat membahayakan kepada dirimu kecuali atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia otak jin manusia dari awal sampai akhir untuk memberikan pertolongan tak bisa. Kecuali apa selain takdir bi Gusti Allah saya catat bi Gusti Allah. Manusia otak jin dari awal sampai akhir membahayakan, mengancam keselamatan kulo dengan tak bakal mampu, tak bakal berhasil. Kecuali bahaya kele pacelek tentu akitin yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala debu Bismillahirrahmanirrahim wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat lain wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan sesuatu kepadamu, bencana kepadamu, musibah kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Allah mengharapkan kebaikan kepada kita, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah taala yang maha kuasa. Dalam ayat lain fala radda li fadlih, maka tidak ada seseorang yang mampu menolak fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mulai takdir tabrakan ada Pak sebisa selamat.
Ducuk ke ngerim tak bisa. Apa kalau pai pangeran? Lece, aduh anu raja, dia segunik selamat tak bisa. Elang dia je lah, usaha aja elang lah Pak. Kurang dak remah, orang nyebrang ning ngeril je. Tak atole. Tak ambu Pak. Terus dak remah, ya wes. Ketentuan dari Gusti Allah. Kipun neka padahal bungkone jauh dari rel, jauh dari stasiun. Tapi orang ini pun maktub tertulis ning Lauhil Mahfuz orang ini tabrak sepur. Bisa lupa cek lebet denger ril Pak. Cereng bi orang awas sepur patengel kok bina. Trading. Derma. Siapa cek ketentuan dari kata dia lah. Tugas buat sampean, tok saburu, iya nyabrang ya tole. Mati ongku kan. Tak mercat keng saking. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaki masalah nikah, Sayyidina Umar nikah pernah menghindar dari sesuatu yang membahayakan dekat Sayyidina Umar. Wah Sayyidina Umar nikah orang sangat luar biasa. Ada takon orang, tapi Sayyidina Umar menghindar. Maka sahabat ketinggal Sayyidina Umar buru dari sesuatu yang membahayakan nikah heran. Duh, mek buru, cantik bikin takut. Apa aja lah pacan pangeran. Lah mek buru sampean. Apa tebun Sayyidina Umar? Jawab Sayyidina Umar, engki peneka innama nafirru min qadarillah ila qadarillah. Engkau dia buru dari takdir Gusti Allah, keng buru ni jadi takdir Gusti Allah. Buru dari keputusnya Gusti Allah, buru dak keputusnya Gusti Allah. Lamun orang yang menghindar ki pancet, ya lawi keputusnya ji, ya lah Pak. Paham kau janganku lagi? Lah orang yang menghindar, lah ngerem, lah mengkir, meki terak. Ngantok supir aja langsung dia ngiri. Apa tak mengkir. Lah terus dak remah arenya meneburu dari takdir Gusti Allah, buru nada takdir Gusti Allah. Gila takdir lah. Dak remah. Tedung man nyaman, bung kon ekat serakat berengebis, Pak. Iya lah. Tadi kulit sama ini cek kira-kira antara tadi reng soki, reng sukses, pejabat, ruah, lah. Nek mate no dire lah. Kopi nas redut. Ya, aresa somat. Cek kira, ya sutris sampean. Saking stres sampai sutris. Ira kapire di pangeran. Aduh ane mau neterangaki takok kula. Pola burun ke takdir pangeran. Teti mula orang yang mengancam keselamatan orang, ancam macam-macam cara tak bisa. Wesatetah, kemodungah, seherah, yambe, biasa. Al-Fakir muhibbullah berapa kali? Yang beroreng tak bisa menghentikan kelangkah untuk menyampaikan kebenaran. Cacat biasa, caleh lumrah. Ancam batik nah tak sekalian dukaleh. Ya diri ya, ku tak sing ngancam mate kade. Dari mana mulai dia? Ini kaki ngancam, kau tak jinarat ben laku ben. Masalah dari pocak temur, pocak polong, orang sepu ampuh untuk mencalaka sampian tak bisa celaka Pak. Tak bisa celaka. Bene orang si mencalaka. Pacet ketentuan Gusti Allah, ampun beda ketentuan orang cek labu, tepreseta keker. Apapun yang terjadi, bahkan daun setor sekeker ke bumi. Seterjadi ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Enten tak kegerti bi yondu, semakan cengon du je siapa? Gusti Allah. Ya. Nah, cek kok takok. Ora tok grimesan. Cek kok takok untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haqqah walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Pahit yang menyampaikan kebenaran. Resikun raja, Pak. Lah tok sate iki ae ban lah. Kop Joko pengkok lah wis lah. Sayyidina Umar hebat tengahnya ke Pak itu, bermakmur. Hebatan bi Sayyidina Umar, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerem ning Gua Tsur ketika etabeng bi orang-orang kafir untuk hijrah ke Madinah. Takok Kanjeng Nabi, kan Pak, justru nih kebentuk manusiawinya mana memberikan pelajaran ke panjenengan, soro menghindar mun etabeng orang dia. Bodoh orang ngerampok ke sampean, tai santai. Iya beri ongku ben. Menghindar buruh cara. Kula mare padha koreng bila. Mulai dari Pelenggisan sampai ke Sidogiri. Keduain kula, pepet kanan kiri. Kula pacet atasan teman nikah. Malam kalau 1:30. Beda motor King bi sepeda motor napa Fish Air begitu kasa. Waduh kula saya buru pun maceceng bi areng cereng. Waduh, tolong. Sampai depak ke Sidogiri. Ambu kula berung hanya kula. Ketapan saya acua lemi ka kanca kula, kanca haji bila. Nopo Gus? Waduh diuber tiang kula, Ci. Oh mangkane langsung balik. Nyabek kula. Monggo kula terakan mboten usah pun niku pun balik Pleman kula. Lakun sepedane ka yang kui kanca kula ketemu. Sepedan siapa aja? Arab parak riyo yang bontor penter ya. Buru. Pare kening malah. Bodin Gus Muhi, Bro. Mosok boyo getel sampai kiamat ban oleri ban. Bah. Dadi jiye palakun. Iya jiye kok. Ngentare wi kula. Bah mak ben seporan kula. Lain hari mon beda selebor kuning jengkok jan kula. Engkau mentak burung. Wah, bacaan tenang. Ya dua songko jalan. Nih para ulama mungkin bedana corona bengkes ya Pak. Sidogiri ketat, Besuk ketat, Pondok Salafiyah Bengel ketat, Salafiyah Pasuruan ketat. Bedere ngocak, cek lanyo namon ngocak. Joreng kiai tak pati tawakal kuah. Mak takok ke corona, neng gula tak ceking karo kepribadi sini pas nyebut sekabine kiai. Pondok ruwa cek ketat ah, pondok dina cek ketemu cek takon ke corona cek kalela tawakabi cek kabi di pangeran. Munengkok sini ka. Nangkar gula pun kopeng panas gula. Sampean ngocak Sidogiri, Besuk, Pasuruan nikah, cak tak pati tawakal. Lemon ulama sesantren apoloan buan ngak kasih kocak tak pati tawakal. Setawakal res apa? Mula model para ulama kocak korang takut ke pangeran tak pati pasrah ke pangeran. Muka model kata kakek apa jangan gula. Arwah bentuk ikhtiarnya mana? Bentuk usaha terus selamat tah. Cuci tangan, tak lengerem. Mau tak sini kayak pekopek Pak. Bisa gut berukut ruah. Nyanyi semprot tak lah nyanyi berdatang krokerelong je ya. Ini kenyamanan bentuk ikhtiar usaha ini kenyamanan. Adapun senentuaki Gusti Ong. Cak dadi orang. Apa? Ya. Ngaro nangkung bedenang kakan tapi kok paling corona je sik kening corona iku wah. Macam-macam le cak tantangan sini tetap usaha. Keng lah urusan ngaji kadari cereng lah masih tak pengajian je ketemu. Rutinan tak bagi. Tahlilan tak bagi terus derem. Kakek mon mate beder me buang ke tasik kakek dia. Masker cereng benar ketemu. Iya mon modotong dari
luar ki beda masuk kalau pantas cek kaki masih tak ada tadi deki nang baru ngaya saya bono lo ada jaga jarak aramun Jumatan mek suruh jaga jarak aramun dak pengajian mek suruh jaga jarak penting akhir apa tinggi ide aja tahu mas kula urus rakyat lah atau sang urus pengajian kakek enten salah paham kaki le bengal tur ngatur ulama je bengal kaki lah tak begitu kita kisah pikir tapi tak santa apa maksudnya ni kit gelak ni kula awian bi petenggi salah sing petenggi nyon sapa ora tau sah ambuang kok puja dan kula mbak enjak ngurus rakyat cek ngurus ngaji urus nek kiai urus rakyat dia petakok ke pangeran nih bener kita totang colok bencong yang kau manternya lo na boleh bencong kita bengoreng gula malu ampun tikel je aku komentar tak saya tak kok deki beda por laporan oh prei cong kalau zaman cek deh aja dan gula mun pengajian urus sekali-kali pemerintah di ngaki dabun ulama sekali-kali pemerintah ini arogan di ngaki dabun kiai lagi mun pemilu ke kiai mun nyalo na putu na kiai parajo pokon mun beda putu gula ketika yang kui bagian apa DPR apa bupati care njak kok tak torasan aku dukung dia aja engki gula benereng mati gula benereng hebat pola reng nek kenek mungku aing kurang dukung laber ya pak mungku setrum nyalur tane ngacem-macem mun babonan cereng lah babonan mun tasik cereng lah tasik masih kelebunan betang ya pakun sot apa cek karoneng setembe kening cap-cap secap-cap ya najis nah tadi cek ter kebeter ya cak tantangan kita ori tahu saya deh ya ada sabri manfaat kecil pemanfaat kelak de tengah dari Gusti Allah ada sabri madarat kecuali madarat kelak ampun beda keputusna Gusti Allah tenang sakit sehat seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala malah ada buaki tinang ulama sakit ni termasuk napa nyamana sakit ni termasuk zakat badan al maradu zakatul badan sakit ni ke zakat badan kama anna sadaqah zakatul mal sebagaimana sedekah siapa keluar nek kangkui zakat harta benda fa kullu jismin la yashtaki kamithli madin la yuzakki dima badan mata asam bet artinya tak kening sakit sakale arya pada netunya saya tak pernah zakat Isya minta sakit pak nas'alullah al-afah wal-afiyah tetap minta sehat zahir batin perkara sakit gimana ndak remah sakit ini adalah zakat badan sakit merupakan zakat atau pencuci sebagaimana dunia ini bisa bersih cuci kelaban zakat maka badan bisa suci cuci kelaban sakit kenca tantangan sakit kalau kayak gigi dedo kayak leperot kayak salon pas dina deh dina cetak kebodoh waduh sponsor salon pas la ilaha illallah tapi bener yang bagus justru sering tak kayak sakit bodoh orang yang taruh ke Mekah sakit tok boleh borok ya leban tak sakit sekali mun kok alhamdulillah lah justru saya tak sakit berarti tak boleh genjeran sakit ning Mekah justru orang yang sakit ni kadang-kadang tu sana gelak sapa orang mergo sakit paham nggih kapi ada saya tak sakit apa orang ende manusia kapi rasa manusia sakit kapi kita kira sehat terus mari lah sakit demah mate kita kok lagu 2 malam kita mesti apa kok kada napa sambian
pada ada saya tahu. Biar kada tore. Kula di budi saya selana celing bandeng kok. Mantar muka titik ilmu si manfaat. Ya, jadi empon beda punan Pak. Ibarat apa? Memori le beda lah. Karena telplak beda layar. Iri lah jalan gue sampai mulai lahir sampai mati je beda lah. Oh soki, oh melarat, oh sehat, oh sempurna, oh tak sempurna, oh sakit dan lain sebagainya. Beda punan. Lek cocok aki lah. Terus tak bisa berubah dari rumah. Lah terus doa ni kenapa? Doa ni juga bentuk ikhtiar karena perintah bi Gusti Allah surah doa. Surah doa ada ke Gusti Allah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa syuwadhi hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi min ladaha wasyuwadhi. Al-Haddad Adabu. Qad kafani ilmu rabbi. Sudah cukup bagiku ilmu Allah. Min su'ali wa ikhtiyari, dari apa yang aku minta dan apa yang aku usahakan. Maksudnya tahu saya penta pengiran lah tahu. Tak usaha Gusti Allah lah ngerti. Terus apa tujuan doa ben ikhtiar? Fa du'ai wa ikhtiyari, adapun tang doa bentang usaha syahidun li biftigari, bentuk iftiqar butuh kau leban panjenengan dekat Allah Subhanahu. Cak diangkeban mau tak penta tak beri. Pernahkah kulit sampean minta nyabah? Beri nyabah. Pernahkah kulit panjenengan minta iman? Beri iman bi Gusti Allah. Tahu saya penta Allah Taala tahu. Lah terus apa bentuk doa bareng ikhtiar? Nutua kijak menosere buto ke pangeran. Anak tahu saya minta, embuk lah tahu Pak. Bejana ngakan tulung, bejana padang ke lain, bejana tedung jempen. Tahu saya minta kan kena je kering tu, embuk lah tahu. Oh bejana nulung, bejana nyalen popok, bejana nyalen pempres, bejana tedung, bejana ngenom, bejana. Tahu kapi embuk? Tak minta kan kene nika. Lah terus apa nika? Doa nutuaki je iftiqar, menosare ke fakir, menosare tandi apa Pak? Kapirin din Gusti Allah. Tenang ki. Hah? Deki mulai derem macarana, tak lem hasil engkau. Lah kali lemari dia, le dia le ro dia ki dia. Jadi penyakit pole ini kan akhirnya beda keraguan-raguan pole Pak. Makin kan mantep ponan sampean ki. Cok kapi manfaat ben kapi madarat ane ke beda ketentuan dari Gusti Allah. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah wal afiyah wal mu'afata daimah. Termoga selamat dunia akhirat. Jauhi dari segala bentuk penyakit. Ayo maca Fatihah. Kanggo saya sakit. Engki saya sakit khususnya Bapak Lurah saya sakit Tretan Irhamul Ibad makin sakit cukun seteja ring sepo saya sakit mater muka seteja tulik yang kah penyakit tahtining Allah Subhanahu wa taala cukun mater muka parang nasihah wal afiyah mater mu kesakian kelak bisa ngelepur dak kesalahan bentu sana amin Allahumma amin ban mater mu kesetak sakit mater ejaga tining Allah Subhanahu wa taala ejawaki dari bala ban musibah amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.